ku bintu bishyashya musaza. Peace man. Swing is back. Abantu bari bagukumbuye byatari. Ese ko ntari kwiyumva aya majyambere yanyu n'ubwoko kira. Ntago uri kwiyumva. Mimi nakwambia. Uri kwiyumva. Yeah, it's a big boy thing, you know. Yeah, welcome back muri Big Team Podcast. We are back. Twagarutse abahungu after a long time. Haracize igihe tutaza kuri Big Team. Hari haraje abantu bashyashya ibyo utazi. Twangutse abantu bashyashya bya hatari. Gusa jewe na Goyan nibwo twagaruka. N'umusaza swing abantu usko last time ngwereze comments ngwereze ukuri kw'ibyavuye muri comments sira kuri table waraje ngo bakubita ibintu biri serious cyane bose bavuga ati se mari ko mwatangiye kwigisha mwabaye abarimu kuva ryari none bashaka ko mbabwira ibiki ntago mbizi ariko mu byo nabonye nuko iri muri ball umuntu yagiye areba umuntu wese wayikanze yarebye igihe kirekire bisobanuye ko byari top. Okay, bivuga ngo uyu munsi nta bintu byo kwigisha tu. Oya kandi barayirebye igihe kirekire. Ibintu bya master class ni ukubyorera tu. Tukivugira ku bintu bya nyashi. Arabatanguye. Yo muso mushaka ngo baravuga ngo amaso y'abasora era kurinya lambula yo ngo murayizi mani yo ngoma umusaza bayinyumvishije mwana ingoma bita lambula Chris uzindimo yitwa lambula yizi umuntu atayizi se mani umva ahubwo mugende mumvirize EP ya Bruce the first yeah the first man big up umusaza akomeje kutwemeza wallahi byatari ariko man uyu munsi habaye aga change swing uribuka cyagiye haza urumva abantu bari banamutinya kuvuga ati ora ni tonto wanyu ariko uyu munsi yaje asa neza ajya isiga kuri twa tuvuta twa wa muhungu wo muri Amerika urenda kuvuga tonto se watwigishije cyangwa ariko man uriya musaza niwe papa cyangwa abajama benshi bigiyeho sinzaho mwabyigiye je nitandukanyije namwe oya uriya mutipe okay umva ntabwo mvuze papa cyangwa i Kigali ariko uriya ni papa cyangwa man uriya ni papa cyangwa kureba cyangwa bose ninde mu nigutaramba costume nk'uko uriya mutipe yateramo suite jewe witandukanyije fo Datari. Naje nditandukanyije ntago nisiga tuvuta. Je sinigeze ndamufana. Oya. Umuhungu PDD yagaye kutuvuta baby oil. Akose bro mbabari kumbwire. Ubundi ari amavuta niki? Ubwo urumva wose ndabizi se wasaga afite abana igihumbi asigara amavuta je wafite ikibazo hari amavuta ubwayo sinzi icyo ari cyo sinzi icyo akora n'umubari igihumbi man peut-être nyene afite business yo gusiga abana no ashobora ngira afite business ayadandaza oya kubera iki batasanze afite 999 cyangwa se igihumbi na rimwe man umubari igihumbi maniga yeah bro hajya yari igihumbi 500 yari igihumbi cyuzuye igihumbi ana itarenze ko nivuta rimwe wasanga iyo rimwe rivuye ajya kugura irindi ahubwo ngira arayanwa kanayisiga kugira ntasaza urajya mu gihe adasaza wewe ahora na fresher ariko se bro biriya bintu biterwa n'iki man ko urabona abasanire ba deja arakeri yaciye mwizi nzira ba PDD aciye mwizi nzira hari buri hari nabandi bari kunuganuga bataravugwa kandi numfisa amakuru yuko hari abantu niya snitching hari abastare benshi ibintu byose baramusabishize hanze kabisa hari abastare benshi bazwi baza uretse kongera rimwe na rimwe bayiboro mbona ari n'ama fake accusations man urumva wese ko icyo abantu bose bazanye ibirega ari uko wa mbere bitanze ariko bro njya mbitekereza kandi wibuke yuko like yagize il est reconnu non coupable ku bintu vya sexualité je sais pas c'est ça ama ubu ari mu zindi ntuze ya muri zindi accusation muga ibintu vya main truc ariyo man je nemera ko bira bintu byari accusation yose je préfère kuba nabisohokamo singire party mfataho icyo gihe uburi imboga oya impamvu nta party mbifataho nuko nge nemera ko story y'ukuri ntago ariyo baduhamanye
ikindi ngewe accusation ntemera accusation z'imbogege ni slang y'Kigali imbogege yemera ikagenda gusura umuji ibiki n'ibiki ngo bikaba n'ibiki après ikazaza ivuga ngo parce que nago tuzi byari byo man kuko akenshi arega ngo narasinze ngo barasindishije reka tujye twige reka nkugire bose ko bose urumva amashoti umuntu agoye amashoti jana no mu birego basaba amafaranga urumva none se nge ikintu ntari kwemera ntajyana nemera reba nkuko turi gukora podcast nta miliyoni turagira sibyo imagine turi bugege umwe muri twebwe noneho ukajya ukabona nka Jay-Z araguhamagaye ngo ngwino nguhe podcast urumva noneho muri kuyiprepara ukabona ikiganza cya Jay-Z cyaguyemo wowe urinde wo kugikuramo noneho nyuma man ngende umugege namureka nkamubwira ati umusa hano hepfo harafunguye yes none man hit iragoye ntabwo ushobora kubona hit utabanje kwemera gutanga sacrifices man sacrifices ni ibintu biriho mais izo sacrifice ntabwo abantu bose bari ready kuzitanga ntabwo show busy bera mu rusengero ibera he show busy bera mu akagatigito ye bazaba bose bagafashe man bazaba bose bagafashe yamwugurira ni imashini akamanuka none izina ry'Imana bro ese none se wibwira ko nk'aya maniga yose asigaye urabizi ko habe hano mu Buraya habe no muri Afrika n'amaniga asigaye na mani wibwiye ko bari abantu se bo biborohera iyo bari kumva kiriya kintu kiri kubinjira mu mubiri maniga nagahinda gakomeye nuko twebwe tugifite uburere bw'ababyeyi ariko wallahi hari amaniga menshi ahena kugira ngo agafate kugi man sindiba okay reka mbe clear ngewe nemera ko cyane cyane ku baby asigaye bikora man no n'abaniga bibaho bro ariko reka nda tugaruke ku baby ngewe nemera ko umubaby urabona umutipe nka PDD mu myaka nka 20 ishize agendana na ba Alia ba Jennifer Lopez mwira myaka yabo sibyo nemera ko hari ukuntu society yabahaye uburenganzira burenze kubera arabastar none wabonye bafite bura burenganzira burenze bafite cash deja batangiye mu magenge umutipe urabizi ko muri Amerika gutunga imbunda biremewe umuntu ari tayari kuza akakumena procureur akabimenya akamuhereza umufungo agaceceka ejo akazana kana nka ka Aria akakarya maturu kari akashaka gutangira gushaka kumuvamo ikashaka gutangira kumuvamo yes kashaka kumuvamo agahita ko aprovoka accident y'indege ni nka byandi bajya bavuga ngo kuba inshuti na Putin ikibi cyabyo nuko iyo utangiye kuva muri gahunda ze na iskariye zirakwanga hari gihe umanuka muri iskariye ukanyerera ukabanza umutwe bene ibyo nta muntu ukeneye kumenya aho byayereye so bro je nemera ko mu myaka nk'iri ya 20 ishize bari abaniga bakoraga ibintu batazi ko igihe nk'iki ngiki kizagera bikabagaruka bo bakajya bumva ari ibintu biri normal nka kwa kundi natwe tujya dukora ama house party rimwe na rimwe icyano ukaba wakirya akantu mwafashe ku mbuto mwaturaguritse mwese muri kumva mwagiye hari icyana wagikora kuri buncece kikakurekuriza ubundi kikagutamwe ngo wamufashe ku ngubu yes no nyuma y'imyaka 15 kwera umaze kugira akantu ka danger bakavuga ngo man reka simbigemo in profondeur ariko je ibintu by'amakization byose je sinzi gituma vyamabigiza après imyaka bose bagahita bavuga ngo nuko ngo numvaga no manige kandi umubaby wibuke ko bakundanye men ujya mu baby yatanguye kugira shana go mfite story yose wa Kasima naramukurikiye bya hatari barasohokanye we bya hatari twese twaranamwifuzaga Kasima ni ndutariteye nyoto kuri Kasisi nagase muno mubaje amatungana mani wafataga amplis twaga dufitaga telefone ushyiramo kagatoroshi mani ugafata kasuri muri tantanta maniga mujye muva ku bintu waba bibere muri Amerika ariko wagiye muri Amerika kera usakagoma kitwa harya ni me and you
mani karazagamo ugahita ubona amaniga yose imitima iraruhutse none imagine PDD wari ufiteho ari muri club mwahita muja muri toy hatari kandi numve go PDD niba ngo birabajya avuga ngo yarabatereye yarabakubitaga n'iki byose jewe ntago ndi muri kote y'abagabo bari maco ariko niba baby yaravaga iwabo akaza kwa PDD kuko aje gushaka hit barangiza bagacuma imyotsi yose dore ko PDD ngo yabaga afite n'ubufu wagira yarafite mure iwe mu rugo urumva abantu bamara kugera mu bicu bya karindwi mana acuruzaga ubugari bamara kujya mu bicu bya 35 bagatangira guterana c'est normal ko umuntu n'umwima nagukora kuri nyashu ugatangira arasohokana uko kimba barasohokanye weshi umukope wawe hari aba baby usanga ari aba savage man wamukorera ikintu cyose ushaka urumva noneho mumaze kuvana hatangura kiyumvira ze biriya bintu ati ndamutwaye kuri police nkimba bafite dufate no snap bumwe afite ya mujiko n'ubundi tutakiri kumwe ndabise n'amafaranga ubwo ndamutwaye kuri police sinshobora kugira kivo kubera bamaze kuvana akazi amaze kuva muri rya label na ntabwo ya visibility yiwe yateye igwakwa ntabwo yasubiye kuronka iyo ntuze je ni ivyo biri mu makoze yatumye avuga ati nubundi shift byanje byararangiye reka nje kurangiza umureze ariko rero wibuke yuko natabikorewe mu baby na umwe gusa ari indi video yasohose like ngari video yasohose ari muri hotel mana ikaramukubita sinze ko ayibonye bro video yasohose gusa iyo video yari yatanze 50 million man ngo kugira ngo bayisibe urumva gusa ngo umuntu wo muri hotel nawe yarayigumanye kivo rero ibintu bigiye gusohoka bayitaye hanze none gushyira n'insazi ariko gusaba jiwe bakubita mana bro reka ngiye ngira ikintu ndakivuga ndi à l'aise kubera ari mu kinyarwanda yaba ari mu gifaransa sinari kukivuga kuko ejo nari kujya mu rukiko reka nkubwire abirabura bajijutse ninjiji za mbere ku isi the fuck what do you mean ndakubwira impamvu abirabura bajijutse ninjiji za mbere yes ninjiji za mbere ku isi impamvu nta yindi nuko ofete dukunze kubarira ibintu au bout de notre nez tubona ibintu ofete aho izuru ryacu rigarukira ntago dukora ibintu ngo turebe kure cyane njewe mbona ibi bintu ba Arakeri na ba PDD bari gukora yego nitandukanyije nabo simbashyigikiye ariko bira bintu bari gukora izi genge zose tubona kuri Trace TV izi ofete aba basani bose barabikora ninguha nk'urugero yenda tunagiye no mu gihe cyatambutse yego kandi nongere nsubiye muri ya boro zanjye zimeze nk'uko mwarimu oya nta yes nufata nk'umwami w'Ufaransa witwa Louis XIV umugore we witwaga Marie Antoinette yamurongo yafite imyaka 12 muri icyo gihe hari haraje hari kuva kera ubundi byari bibujijwe hari age yamurongo afite imyaka 12 nujya nko mu iyi banke iyi famille kwa Rothschild reka mbivuge mu kinyarwanda noneho bo ntago bemerewe kurongora hanze ya famille yabo nukuvuga ngo nkanje naronguraga umwana wa sister nuko amategeko yabo yarameze yes umuniese nayo mategeko yarameze kugira ngo system idasohoka donc iyo urebye aba bantu bakereye imbaraga z'isi bari bafite ari amanyanga ku buryo burenze ubwoba buteye ubwoba nujya none mwaba gangsteri bo muri Amerika nabo c'était la même chose ariko wibuke ko impamvu navuze abirabura reka mbanze mvujya ku kantu hatagira umuntu uza kubyumva nabi nuko abirabura mu mateka y'isi amateka tuzi yego kuko amenshi nayo tutazi baduhisha amateka ni manini muri make yabaduhaye twahishuriwe nuko mu myaka 400 yashize habayeho ubucakara habaho ntuza iri traite négrière nuvuga ngo umwirabura atangiye kugira ijambo ejo bundi ba papa bariho kuko aba ba Martin Luther King nibyo barwaniraga yego ba Malcolm X nibyo barwaniraga abo ni abantu bejo mu gitondo donc bivuga ngo iyi generation y'aba Jay-Z ba Dr Dre ba Tupac n'abandi niyo generation y'abanyamerika babirabura ba mbere babaye abantu bemerewe kuvugira mu ruhame donc twari dutangiye twebwe nk'abanyamerika nk'abirabura kwibwira ko tubyemerewe ko natwe turi abantu
kuko sekuru wa PDD yari afunze iminyururu mu ijosi no mu birenge, iminyururu ipima 210. Sekuru wa PDD ntago yari yemerewe no kujya muri restaurant no muri basi ntari yemerewe kwicaramo. So noneho PDD rero we abazungu baramushutse, bamubwiye ko ari mugenzi wabo, bamweretse uko bakora business, bamweretse uko akora business. Igihe kirageze PDD atangiye kumva ko arenze. Ejo bundi na Jay-Z muzamubonamo hariya. Nubundi nabibonye ko nubundi bavuga yuko uzi ikintu bizakora kumushyiraho na Beyonce cyarimwe kabisa. Yes, bari abaniga bose bizababaho, ba DJ Khalid aba baniga impamvu bizababaho ni ukugira ngo aba bana twebwe turi kubyara cyangwa abo mwebwe muzabyara muzavuke muri abacakara. Abana bazavuke bazi ko exactly. Reba uyu munsi bazanye TikTok aho kugira ngo abana bije kujya gukora imbunda zo kubacungira umutekano, kwiga gukaraganya aho kujya kwiga gukora bomba atomike kuko ari ifunga ari icungisi. Yes, bari kwiga gukaraganyasha, bari kwiga buncece, bari kwiga ibintu nk'ibyo. None se urambwira ko uwo mwana deja bamaze kudushyiramo ibintu. Reba nkanjye nabaye cyagiye ubushize naje nsa nabi kubera umugore yari yantaye hanze. Urumva bamaze kudushyira muri societe aho dusiye tubyara abahungu barirwa na ba mama. Abahungu icyambere abahungu barizwe na ba nyina, donc nta mugabo tugifite. Icya kabiri berekanye ko abahungu b'abagabo babirabura barizwe n'abagabo ari abaperveri. Bari kubitwerekera kuri aba bakuru bacu bari gushinjwa biriya byaha, kuba tureba twese abatuzi ndashyigikiye. Voilà, abo dufatiraho urugero twese tuvuga ati voilà, nukuvuga ngo umwana wowe uzabyara cyangwa ngende ibuze kubyara, icyambere aravuka mu mutwe afite mu bugore kuko turi muri periode yabari abajama, sibyo? Turabyara umuhungu w'umugore, et deuxième moment tubyara umuhungu utazi kwirinda no kugira icyo akora, wibera muri nyashi. Et troisième moment tubyara umwana uzi ko ba grand frère be na ba tonto be ari ibiperveri, donc uriya mwana azaba umugaragu kurusha abasogokuruza. Kuvyumviriza ibyo bintu kabisa. Man, aba baswa man birenze man. C'est la vie. Ariko rero ikibazo rero natwe ikibazo cy'aba black cyabirabure kwa arukuntu yufise dufate nk'abantu bakomeye muri kumwe, like dufate ufise nk'abagenzi novuga ko bari muri gouvernement, uvuga ati nubwo nokora kino kintu je suis sûr et certain il y aura rien, tu vois. Bitawumva urenze man, ukumva atari mito ufise like mu bintu byawe. Kandi urenze umwe burya aranadeseva man, kubera uravye nka PDD man harageze igihe usanga nyine ari abari kumwe n'abapoliticiens man muri Amerika afise amafaranga man. Bro ikuki iyo bibaye ku bazungu, reba umumbabarire rwose sindi gushyikira ibyaha. Reba nk'umugabo w'umufaransa w'umukomediye witwa Palmade, mwese mwaramwumvishe mu kwa kabiri k'umwaka washize wagonze abantu yiyujuje imbuto. Ntago bigeze bamufunga, community y'abazungu yarahagurutse iramurenganura aroke yarari mu mafuti. Reba ejo bundi uyu mwana wacu umuraperi w'Ipari muri 91 Nuza Kobalade. Reba Kobalade juste kubera yinjiye mu modoka amaniga byanye navuze nk'injiji kubera arizo zitanga bwa bwenge. Injiji z'abirabura zigiye gutangira kumufuhira kubera karakana kubera bari karakana basohokana. Cyo bijanye n'avyarambabaje. Kira kintu kirababaje, uziko no baravuze ngo basanze ari positifu. Uzi iriya positif icyo ari cyo ni ukuri mu maraso ye basanze harimo 0.3 grame. Nuvuga ngo yari amaze nk'iminsi 3 acomye weed nk'iminsi 3 mani. Iri accident ntaho ihuriye na gatoya n'icyo yari yacomye, ariko wabonye ukuntu amaniga ise ko amushyira hejuru. Ni isi y'amaniga bari gucreate abazungu badukubita ka information twese tugasara. Wese hari umuntu kuri statut atarageraho dit. No reka ndababwire si ukuvuga ngo nabazungu ariko badushiramo kwera ugiye kuraba mani twebwe aba ego. Reka ndakubwire yaragize accident, okay? Iyi video ziraja hanze, ariko ikintu abantu batanguye kugira gushira ubwa mbere batanguye gukritika ngo Koba ngo yanyo man bikisohoka bro, nta muganga ataragira icyo avuga, na polisi itaragira icyo avuga. Bataye batangura kuri Twitter man batangura guposting, urumva ati umunyiga ati yisha urumva man umujid ubwa mbere ari mu kababaro
yabuze umuji wiwe urumva umuji yari yakiye kabisa man bajyamye mu ntuze bajyamye mu bitaro gusukaza ubona kuri social media man abantu bose ngo wishe ngo rayabango watumye ngo umuntu apfa urumva ntibazi impamvu bro accident man shobora no gusohoka imodoka yandi ndi muri nakoze accident 15 accident man ariko ikibazo cy'abirabura twiye tuvuga tutabanje gutohoza kwa ariko nanone nubwo natangiye mvuga ngo abirabura nyine bize nibo njiji ifo kumva impamvu ari injiji nukubera ibyo bize ntago babigishije nimvuga kwiga nta mwirabura numwe wize mu masomo ya gakondo twese twiga amasomo ya gikoroni ntago umukoroni yaje muri Afrika adukunda aje kutwigisha gukora bombe aje kutwigisha kwirindira umutekano aje kutwigisha kwa abagabo yaje kutwigisha kwa abacakarabi niyo mpamvu rero abize uziko reka nguhe nk'akantu kari bugutangaze umwirabura wa mbere wayoboye Amerika si Barack Obama ese uziko Barack Obama ari president wa Etats-Unis ariho Etats-Unis yakoze intambara nyinshi ku isi that's true ese uziko Barack Obama voilà uziko Barack Obama arangije manda ye ariwe president encore une fois bahaye prix Nobel de la paix donc bivuga ngo guhabwa prix Nobel de la paix no kwica abantu benshi nka ba Gaddafi ngaho ibyo nibyo abirabura biga ayo niyo masomo batuzanamo niyo mpamvu mvuga ngo ninjije naho ubundi matematike na chimie na physique barayumva rwose ni nk'ifi mu nyanja barabyumva kabisa ni hatari me ifo igice sinzi man mentality y'abirabura yiki man sinzi oya no kubura ariko tubura impamvu tunagendera mu bigare man nago tuzikora recherche man nico kibazo man cyose twumvise tuvuge uzi impamvu tudakora recherche kandi dukora ibintu ngo kugira like ngo tubikore nkuko bikwiye kuba abirabura ukuntu dukora ibintu kugira tugaburira inda zacu nico dushira imbere that's why first information si hose duhita dusamara posting tushira igiko gutwika ngo umuntu yafuye nta nuko watahoje ibiki na rumeur urumva katsu posting kama ejo ari YouTube channel bro hari umuji nabibwiye kuri TikTok kabisa ari umuji nyine nakunda kuvuga like ibintu by'abastari ibiki nibiki ejo bundi yavuze kuri TJ ngo yafunzwe ngo muri Loire ko je sais pas quoi ngo agiye kujya 10 ans de prison urumva umuji ahitagenda ngo la je sais dire ricain tout ça ngo comment tu peux faire des trucs comme ça alors que tu as beaucoup d'argent tout ça cyanda komanta manda mubwira ati ja kuri ya Ijimani urabe umuavoka wiwe yabize ko ari Photoshop bagize ataribo basi se yisubiyeho wapi aracyacuru no yahise akora indi video we ngomba ko je suis désolé kandi umuntu wese wabonye iyo video ya mbere nagararebe ya kabiri hari uraguma mu mutwe ngo it was true namubwiye none wewe kimbura mu professional bro yambwiye muri commentaire mais ntabwo kimbura mu professional bro ugomba gushaka information man kubera dufate nk'umuhanzi bro ashobora kwitwa afise droit yo kwitwa dufate nk'ama media yose avuga ati ama media yamvuze ko inkuru atariyo kandi atari akabitwara kandi yotsinda urumva cyane ariko nyene urumva ko akuntu tuba tugomba kwicururiza twironkera amafaranga umuntu ngo yapfuye umuntu dufate ari nko mu bitaro cyane nuko ari ivyo ngo RIP urumva utanamuzi man hana na Richie kwano homi igihafa man bavuze ko ari rumeur bari batangiye kuvuga ko atari ivyo kwa nabanje ndarindira jinuza ya mbere page nemera Instagram XL ni posting abantuze ya ama bintu nyine ukemera kandi nabo babipostinze haciye urumva haciye bagomba kubanza bamenye ibintu man the more sharing amabora y'ama rumors tivo nibwo umuntu ahita avuga Chris aragateori kamwe numvishe nakunda kemera en fait umutipe umwe yaravuze ngo umugabane utajya uhinduka na Afrika ntigihinduka kuko Afrika ifite ubukungu budahinduka nta nubwo ikeneye ibya hatari ibyo ifite birahagije ariko abaturage bayo bahinduka nk'umuyaga alors que uburaya nabwo bumeze nk'abaturage b'abanyafrika burahinduka cyane burahinduka ko uburaya deja urebye nko mu myaka 100 y'uburaya uko bwari bumeze ukareba n'uburaya bw'uyu munsi bwarevuriwe bya hatari ariko abaturage b'iburaya mu myaka 1000 uko bari bameze
kugeza n'uyu munsi baracyari kwa kundi. Abaturage b'Iburaya n'abasani nk'uko umugabane wa Afurika ari umusani. Gusa umugabane w'Iburayi ni ugira evolution y'ubugoryi nk'uko abaturage b'Abanyafurika bagira evolution y'ubugoryi. Gusa avantage abazungu abanyaburaya baturusha nuko muri evolution yabo ni evolution avantage. Umugabane wabo wevuriwa mu buryo bwa avantage. Bevuriwa bakreya chauffage, bevuriwa bakreya indege zibatwara, bevuriwa bakreya bombe n'ibitwaro bijya kirimbuzi byo kuba proteja, bevuriwa bashaka ibisubizo. Donc no umugabane ni wewe vuriwa. Umugabane ni wewe vuriwa. Ariko abanyaburaya bo bakomeza kuba babandi. Ariko umunyafrika we yevuriwa yigira umunyaburaya, yevuriwa yambara kinyaburaya, yevuriwa aririmba kinyaburaya, yevuriwa rongora kinyaburaya, yevuriwa asenga imana z'Iburaya, yevuriwa afata umuco w'Iburaya. Bivuga mu ijambo rimwe ngo umwirabura akora ibishoboka byose ngo abe umuja. Ariko none aribo badukoranije. Baraturangije. Nasi bavuga abagabo bitwa ba Musa Mansa mu mateka. Musa mwese bamwara. Musa Mansa ngo numuniga yabaga muri Empire de Ghana, je pense. Abandusha amateka mumfashe kubireba. Uriya muniga ngo yagiye imaka. Aho yanyuraga hose yagendaga hati zahabu. Bani abanyafrika dufite ubwenge. Abanyafrika dufite ubushobozi. Gusa ikibazo abanyafrika dufite nuko tutemera generation nshyashya. Dushaka kuguma muri bwa bujiji bwa generation ziri gutambuka. Kubera ko nukuvuga ngo wa muntu wavuye mu bucakara ibyo bamushyize mu mutwe ashaka ko abana be ari byo bakuriramo. Aruka twebwe iyo turi kuvuka turi gukura tukagira amahirwe kudakurira mu bucakara, tuba dufite opportunity yo gusubira inyuma tukareba aho ababyeyi bacu bibeshye. Ugerageza gushaka guhindura imyumvire y'ababyeyi bakakugira inzanga. N'uyu munsi niko bikiri. Niyo mpamvu noneho nk'iyi generation ireba izi ntambara ziri kuba hirya no hino muri Afrika ya generation Z. Bari abana bakeneye amahinduka, ariko kubera abakuru bari kubima inzira, niyo mpamvu nyine babuze icyo bakora. Baravuga ati ibi bisaza ntibishaka kutwumva, aba bazungu nabo ntibadukunda, reka twikurikire nyashi. Igwere kimwe bane yakubite nyashi. Tunifatire no ku mbuto ni hahanze. None insazi kabisa. Ibintu biba birenze. Ibintu biri hanze hase show. Bon. Ariko maybe umunsi umwe bizahinduka nta wamenya. Bizahinduka se bongo. No nje nemera ko bizahinduka. Tuzemera dukomeze dufaking ibintu. No nemera ko bizahinduka bro. Ngo byarahindutse. Saya twitwara ngaho twabihinduye. Ubungu abantu bari kuvuga ati musori hariya ari kuvuga ariko same nawe ari muri iyo nzira y'abandi. Mu mutwe abifitemo ariko ntabyo yakwapika. Nkuremo n'amadarubindi abantu batazagira ngo nyamvuga ibintu ndi kwihisha. Ngewe icyo kintu nicyo umva. Harya ni mu cyongereza ni generation cyangwa Gen Z. Munyanganira icyongereza cyanjye gipimirwa hano. Reka mabwire Gen Z, niba ushaka kwifata nka Jay-Z today, be your Jay-Z. Niba ushaka kuba Kagame, be your Kagame. Niba ushaka kuba Macron, be your Macron. Mu mutima wawe ubigaragaze, igihe kizagera bihagusange. Kuko nitukomeza gushaka kuba mu byo twita ngo nukuba true, tuzakomeza kuba muri ya true, kuba muri ya truth y'ababyeyi bacu sometimes nabo babeshywe batazi ibyo barimo. Donc birakenewe ngo sometimes niba ngewe ejo numva nshaka kubwira abantu ngo bahinduke, you know, yego nkaba ndi kuvuga nk'iki kibazo cy'abanyafrika dufite, même si nta mbaraga mfite zo kubivuga ngo isi yose ibyumve, beta ke mbikora abantu bashaka bakavuga ko ndi kwigira uwo ntari we. Ariko ntihazabura umwe, babiri cyangwa batatu babyumva, nabo bakagira babiri cyangwa batatu babyumva. Ngiye kuko nanjye kuba narabanye n'abazungu byabaye ngombwa ko mbigiraho sometimes and somehow. Donc bivuga ngo uyu munsi ndaprefera ko bro ntube mu kintu kuko ubona ko icyo kintu ufite ubushobozi bwo gukigeraho right now. Yego. Niba shaka bakwite fake papa, bavuga ati waragoswe. Bavuge ko wagoswe, ariko gerageza kuba muri cya kintu ushaka, kuko niko abazungu babigenza man. Papa bro, none se baza kudukoloniza n'iki
wibwira ko bari bafite imbaraga zihe wibwira ko bari bafite iki zaheze uyu mutipe kwa Christophe Colombe yavuga ngo yavumbuye Amerika Babylone yasanze Amerika ituwe n'abantu Christopher Columbus yayivumbuye atese none se hari ikintu kirusha icyo ngicyo kuba fake yaradutuburiye wallahi oui cyari Imana y'u Rwanda yatumaga u Rwanda rutsinda papa urugamba none man aba bazungu nyine ikintu bo baturushije kandi bakomeza kuturusha man iyo bashaka ikintu barwana no kukigeraho badakeneye ko baba bagifita ku kanya bya bindi twebwe dukritika twabatuye umuntu yigize watariwe kwigira utariwe nibyo bikugeza kuri ushaka kugeraho. That's true. No tugomba kubihindura man. Nibyo twiga tuvuga ikibazo comfort zone iraturyohera man. Nico kibazo man. Kandi nago byoroshye. Kandi nta muntu ikibazo mentality yacu umenga tuba turaho nta muntu abashaka kugira amarosheshe ngo agire creativity dufise man yo guhindura ibintu. Tuba tugomba kimburiya muntu yarakoze kiriya kintu ndiko ndakora kugira nanje kimburiya mugiye yaraguze Mercedes ngomba gukora kugira ndonke Mercedes kubiko udashaka uvuga ati nshaka gukora kugira ndonke Rolls Royce tivo Pola ariko bizakunda man. No ikibazo nyene ndi kuvuga abajene bo muri Afrika ukuntu nyene benshi twibaza bro tube fake twemere batwite fake urumva wallahi twemere batwite fake aho gushaka Mercedes reka mbwira impamvu aho kugira ngo dushake Mercedes twibaze ngo Mercedes bayikora gute nono ibintu bakoresha Mercedes papa urabona hari akwa grammaire wawe kandi grammaire wawe abarya inzuzi n'imvuzo iyo ucukuye metero 3 tujya munsi iyo kwa grammaire uhitubona ibikoresho byose bikora Mercedes so noneho wowe utangiye kuvuga ati jewe ndashaka gukora Mercedes umwana ubyaye ukabimushyiramo umwana ubyaye niyo nawe yapfa atarayikora ariko agakomeza kugira ubwo bushake n'ubushakashatsi igihe kizagera aje hariya mu Budage abibe skills bafite nkuko nabo baje kutwiba amabuye noneho urura ruganda rwa Mercedes turutereke hejuru y'isambu rya nyogokuru niba Mercedes yaguraga 20 million irajya kuri 15 nivyo ndiko ndakubwira bro nivyo ndiko ndakubwira natanze akarorero utanze akarorero kubera muzima imodoka antoka nubwo bikora uzofise imodoka uzogiramo kivo nagombye kuvuga ati like nta recherche tugomba kugira like kugira gendera mu kigare man kugira dukora ibintu biri different n'abandi bantu kivo so niyo souci du fils like tugomba kwama dukopya nyene bya bindi tugomba kwiyumvira ati waye ntokora ikintu atamuntu maragikora. That's true kivo dukore kandi ikibazo rero nubwo abantu hari abantu babikora ikibazo yuko n'abapeti babikora muri Afrika gusa support man jora ndaba support nagibihagije man kuri Ijimana haramagayere menshi apeti asamatala nabonye kimbari wo muri Senegal mbari yakoze man ibintu bizofasha abana batabona la gutuma babona kandi nyene tu yakoze nyene tu me nubwo babikora man nubwo babikora kwa ugiye muri Afrika hari abantu benshi bakoze utuduga twabo harapeti bakoze utuntu turenze mu muduga yakoze kabisa rero nabonye imodoka inwa ashiramwe amazi ibintu nk'ivyo urumva n'uwakoze imodoka electric bro je ndabona kuri yayici gusa abo bantu none barihe man biherera hehe abo tubasupport nta muntu nitubasupport nico kibazo gife babantu bafise amafaranga bo muri Afrika kubera ko adashobora kuvuga ati umuntu reka ndamusupport kimba ashobora kuja mu hanze ndamurihira amashuri kugira evori intuze gusa byose bihereranga amalike yo kuri Instagram sina n'amafaranga bakuramo abantu bo kuri Instagram acanye iki nabo nyine nta kintu baronka muri bari abantu baba bakoze kino kintu kivo guverinoma zacu zose nta kintu kimwe kidufasha bro ntidushobora nta hantu dushobora kugera man kimba uri muri Afrika mbo ufise ikintu guverinoma itagomba kugufasha man uzoshika kuki bro guverinoma nayo ibaye mu madeni papa yake none urumva madeni kugira aveho nuko bagufasha ukabafasha kuyishyura parce que kuyishyura nubundi ingorane bro ingorane za tugurisha imikeke mani n'ibishimbo n'ibigori sava pa ibi bintu rero hano bigomba guhindu nuko haboneka abantu benshi apana umwe bafite mentality different nubwo bari muri diaspora man kubera ugiye
ugiye vya hari yabo uvyibagire ko iyo mentality yo ntayo bafise n'abayifise yo bari nka 2% tu vois Chris faut ko nyine duhindura kari akamentality ka gikoloni urumva ko akamentality ka gikoloni bande bagomba ugahindura ni twebwe ubu sibyo nibyo turimo no turi kubabwira tugahindure kuko urabona kari akamentality k'abakoloni papa yake ni kuvuga ngo jewe niba nibereye hano nkumva mu mutwe wanjye hajemo akaide ko gukora par exemple urabona imisatsi yacu ntago imeze nk'iy'abazungu kandi dukoresha imashini zo kogosha za kizungu et pourtant dufite amakwafire yacu ya kinyarwanda nk'amasunzu n'ibindi je ndicaye hano mpimbye akantu akamashini nakora kajya katwogosha mu gihe gitoya neza kandi ugasanga hari icyo bituhinduriye ariko nako bagakopye nyene kuri aka kabazungu oya amasunzu twayogoshaga tudakoresheje imashini kera bakoresha tudakoresha imashini none ko twakoresha imashini ko tudakoresha ibyo twakoresha nyine no kuvuga ibyo twakoreshaga ngewe nshobora kuzana agatekerezo ko kubimoderniza kubyevuriwa bijyane n'igi nintangira kuzana ku kayide abantu leta bavuga ati uriya nawe alors que reka ngire reba nk'izi sac poubelle dukoresha ibi bibori bi plastique tumenamo imyanda umuzungu aricaye abona bajugunyaga imyanda ku muhanda bafite systeme zindi hari ukuntu bamenaga mu ma etage baraciyemo ikintu cy'igitiyo bakamenamo imyanda bigahurira mu kibokare kiri hasi aravuga ati ibintu bitera indwara nyamara muretse tugakora plastique gutya na gutya uwo mugabo niwe witwa poubelle yes noneho bene wabo bahise bafatira ku gatekerezo hejuru bavuga ati uziko ibintu ari byo baraga finance kugeza uyu munsi mu Buraya bwose no muri Amerika yose bose bakoresha poubelle iriya famille ya poubelle ifite marque ifite marque déposée kwa poubelle n'umwana uzavuka mu myaka 1000 kuri famille kwa poubelle azarya kwa ayo mafaranga ya papa we voilà nivyo niko ndavuga kimba umuntu yakoze karashinko siko gitwa sizina giyo Rome nawe ntiyabikoze ari umwe nuko yaratanze yide habamo abantu bagira gusa ikibazo cyari iwacu urakora ikintu abantu bakagufuhira ukazana yide abantu batangura bavuga ngo uyu muntu aje kubera iki uyu muntu ni biboro rero ikintu kiragoye bro reka mbwire yeye nashaka bro reka mbwire nushaka subiremo ariko ikintu nasaba sibyo nuko mwoka byaramwe mureke no gutekereza ibintu byinshi tutabasha kugeraho twibuke ko mbere y'ubucakara na traite négrière ahariho ubundi buzima ku banyafurika iyo bavuga ngo bakoze ubushakashatsi basanga umuntu wa mbere yaratuye muri Kenya Homo sapiens ni ukuvuga ngo hari impamvu iyo bavuga ngo iyi minara izira piramide zo muri Egypt y'abantu bari kwibaza uko zubatswe hari impamvu iyo bavuga ngo nabakushe bazubatse bari nabirabura ofete hari amakuru y'abirabura ahishe batajya bashaka ko tumenya kwibaza ikibazo kimwe ngo ese mbere yuko tuba domine n'abazungu basogokuruza bacu babigenzaga gute aho sibo bari bakomeye ako kabazo dusigiye abantu bose katugisigira abantu icyo kibazo gusa tuzakomeza tubigisha kwigisha nago bihagarara no kwiga nago bihagarara umwanzi w'ibyiza ni igihe ariko iyo ni devoir tubahaye ako kabazo bakibazeho so mwakoze cyane It was a Big Thing podcast murabizi nakagaruka ciao kanisibirize mu turi nenda twanje